Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, 10. dersimizin konusu teyemmüm. Teyemmüm belli sebeplerden ötürü. Mesela yolculuk halinde olup da suyu bulamamak veya hastalık gibi bazı nedenlerden dolayı suyu kullanmamak gibi durumlarda gerek boy abdestinin yerine gerekse normal abdestin yerine teyemmüm alınır. Kardeşlerim, teyemmüm nasıl alınır? Öncelikle temiz bir toprak getirilir, niyet edilir. Daha sonra iki elin içiyle şöyle toprağa vurulur. Ondan sonra iki elimizi kaldırıp hafif birbirine vurduktan sonra iki elimizin içiyle yüzümüzü mesedeceğiz. Daha sonra tekrar iki elimizi toprağa vuracağız. Önümüzdeki toprağa vuracağız. Tekrar iki eli şöyle yandan birbirine vurup silkeledikten sonra sol elimizin içiyle sağ elimizin parmaklarının ucundan dış taraftan tutarak dirseğe kadar mesedip dirsekten de hafif çevirerek yine aynı şekilde ibham dediğimiz büyük parmağın ucundan çıkaracağız. Hakeza sağ elimizin içiyle sol elimizin parmak uçlarından dış tarafından başlayarak dirseğe kadar çekeceğiz. Dirsekten de az buçuk çevirip yine aşağı doğru büyük parmağın ucuna kadar mesederek bitireceğiz. Dolayısıyla temiz bir toprak gerekecek. Niyet almamız gerekecek. Peşinden elimizi toprağa sürüp yüzümüze süreceğiz. Yani yüzümüzü mesedeceğiz. Daha sonra ise önce sol elimizle sağ kolumuzu mesedeceğiz. Daha sonra sağ elimizle sol kolumuzu mesedeceğiz. Bu şekilde teyemmüm almış oluruz. Bu gerek gusül yerine alınmış olsun, gerekse normal abdest yerine alınmış olsun. Teyemmümün şekli budur. Birazdan bunların ayrıntılarına gireceğiz. Teyemmümün şartlarından bahsedeceğiz. Daha sonra ise farz ve sünnetlerinden bahsedeceğiz kardeşlerim. Ve şeraitut teyemmümi, teyemmümün şartları hamsetu eşyae, 5 şeydir. 1. Vücudul üzri, mazeretin bulunması. Bir mazeret olacak. Bir sefer, yolculuk sebebiyle ev meradin veya hastalık sebebiyle. Evet kardeşlerim, bir insanın gusül veya abdestin yerine teyemmüm alabilmesi için yolculuk ve hastalık gibi bir mazeretin olması gerekiyor. Yani normal şartlarda su varken, suyu kullanma imkanı varken, herhangi bir mazeret yokken bir insan kalkıp da guslün yerine veya abdestin yerine teyemmüm alması söz konusu olmaz. Bu sebeple mutlaka suyu bulamamak gibi bir yolculuğun olması lazım veya suyu kullanamamak gibi bir hastalığın bulunması gerekiyor. Birinci şartımız bu. İkincisi ve duhulu vakti salati, namaz vaktinin girmesi. Namaz vakti girmeden önce teyemmüm alınmaz. Zira namaz vaktine kadar belki insan aradığı takdirde suyu bulabilir, suya ulaşabilir veya farklı bir vesileyle kendisine su ile abdest alma imkanı oluşabilir. O sebepten ötürü namaz vaktine kadar teyemmüm alınmaz. Başka imkanlara bakılır. Namaz vakti girdiğinde kişi de suyu bulamadığında o takdirde teyemmüm alabilir. Değerli kardeşlerim, teyemmümün 3. şartı ve talebul mai, suyu talep etmek, suyu aramak. Dolayısıyla suyu aramadan tamamen tahminden hareket ederek teyemmüm alınmaz. Su aranır, su bulunmadığı takdirde namaz vakti de girdiği zaman o zaman teyemmüm alabilir. 4. şart ve taazzuru istimalihi, suyun kullanımının mazur olması. Suyun kullanımında bir mazeretin, bir özrün, bir sıkıntının, bir engelin olması. Yani bu ne zaman olur? Bu da farz edelim ki su vardır fakat kişi bu suyu kullanamıyor. Ya bedeninde bir mazeret, bir sıkıntı, bir rahatsızlık vardır veya bu suyu susuzluk ihtiyacını gidermesi için kullanacak. Dolayısıyla abdest almak için kullanırsa bir manada hayatını tehlikeye atmış olur. Bu durumda da su bulunsa bile suyun kullanımında bir mazeret vardır denecek ve bu takdirde teyemmüm alınabilecek. 5. şart ise ve i'vazuhu, suyun bulunmaması ba'de talebi, talepten sonra, aramadan sonra suyun bulunmaması. Şimdi kardeşlerim,
Bu i'vaz kelimesine iki anlam verilmiş. Kimisi buna suyun bulunmaması arama işleminden sonra. Yani kişi suyu aradıktan sonra suya ulaşamadı, suyu bulamadı. Bu takdirde teyemmüm alabilecek. Dolayısıyla su bulunmamış olacak şeklinde anlam vermiş. Kimisi ise şu şekilde anlam vermiş. Ve i'vazuhu, o suya olan ihtiyacı ba'de talebi, aramadan sonra. Kişi suyu aradıktan sonra suya ihtiyacının bulunması. Mesela suyu arıyor. Belki de suyu buluyor fakat bu suya kendi ihtiyacı vardır. Biraz önce aslında ifade ettiğim gibi mesela kendi susuzluk ihtiyacını gidermek gibi bir ihtiyacı varsa bu durumda da o suyu kullanamaz ve teyemmüm alabilir. Değerli kardeşlerim, Seyda'nın da aşağıda ifade ettiği gibi son iki şart, yani dördüncü ve beşinci şart, yani teazzür istimalihi, suyun kullanımının mazur olması ve i'vazuhu ba'de talebi, suya olan ihtiyacının bulunması veya aradıktan sonra suyu bulamaması şeklinde ifade ettiğimiz şu son iki şart aslında birinci şartın altına dahildir. Birinci şart neydi? Yolculuk veya hastalık gibi bir mazeretin bulunması. İşte yolculuk olduğu zaman bu ne demektir? Bu suyun olmaması demektir. Yani su bulamıyor kişi, dolayısıyla teyemmüme başvuruyor. Veya birinci şartın diğer bir parçası neydi? Hastalık gibi bir mazeretin olması. Hastalık vardır, aynen şurada ifade edildiği gibi. Dolayısıyla kişi hastalığından dolayı o suyu kullanamıyor. İşte bu iki durum da suyu kullanmasının mazur olması veya aramadan sonra suyu bulamaması, bu ikisi birinci şartın altına dahildir. Aslında ekstra şartlar değildir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Özetle sonuç olarak teyemmüm alabilmek için teyemmümün şartları sefer veya hastalık gibi bir mazeretin olması, namaz vaktinin girmiş olması, suyu araması ve temiz bir toprağın bulunmuş olması durumunda kişi ister cenabetlik guslunu almak gibi bir ihtiyacı olmuş olsun, ister normal abdest almak gibi bir ihtiyacı olsun, bu iki durum için de ne yapacak? Biraz önce bahsettiğimiz gibi temiz bir toprak ile teyemmümünü alacak. Dolayısıyla bu şekilde ibadetlerini yapabilecek. Ve değerli kardeşlerim, Kadı Ebi Şuca devam ediyor, diyor ki وَالتُّرَابُ الطَّاهِرُ, ve temiz bir toprak olmalı. Aslında bu da teyemmüm için gerekli bir şart mesabesindedir. وَالتُّرَابُ الطَّاهِرُ, temiz bir toprağın var olması, kirli ve necis olmayan bir toprağın olması, lehu gubarun, tozlu bir toprak. Yani nemli, ıslak, çamur tarzında olmaması gerekir. Tozlu bir toprak olması lazım. Ve in halatahu, eğer bu toprağa karışmışsa, bu toprağa bulaşmışsa, cisun, kireç, eğer toprağa kireç bulaşmışsa, ev remlün, veya kum bulaşmışsa, lem yecüz, bu toprak teyemmüm için caiz değildir. Dolayısıyla teyemmüm toprağının temiz olması lazım, tahir olması lazım, tozlu olması lazım. Aynı zamanda kireç veya kum gibi bir maddenin içine karışmamış sade bir toprak olması gerekir kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, şimdi de Hediyetül Habibi okuyacağız. Fasla teyemmümi, şertin teyemmümi ve şeraitu teyemmümi, şertin desmejgirtina baaxi, خمسة أشياء بينش تشتن. تيمم دو لغت دا بمعنى قصده، بل تيمم دو لغت دا دو فرهنگ دا بمعنى قصده. دو شریعت دا گیهاندنا آخی ببال سرچاو و دستان و بهنک شرطن خصوصی. بل دو شریعت دا تیمم چیه؟ گیهاندنا آخی مرا آخی بگیهنه ببال سرچاو و دستان و آخه بگینه سرچاوی خواه، بگینه دستی خواه و به هنک شرطین خصوصی، به هنک شرطین مجور دا گو به وا شرطا انسان آخه بگینه سرچاو و دستی خوش ویارا ده شریعت دا تی گوتنه تیمم دکوی جی غسله یا جی دکوی جی دسمیجی. ایجا شرط تیمم چیه؟ ایک وجود العذری، هبونا عذری کی کن نکاره به آوه بشغلینه.
بله یک عذرکی وی هب کو جبر وی یکی نکار به آوه بشغلینه ev şerteki temimiye. Bir seferin bir sebep revitiye. Ko afte de tüne. Bir sebep revitiye ko af doğurda tüneye yani meriv ki revi be o af cemvi tüne be ave nebine bevi avay üzru mazeret ki hebe ev dikarı temimi bigre. Ev meradin yan bir sebep nexweşiye ko şoğlandına ave zarar edidi. Ya jî nexweşî ki wisa pêra hebe ku wexta avê bişixulîne di bedena xwe da ew ê wê wextê zirarê bibîne bi vî awayî yanî bi sebeb rêwîtiyê ya jî bi sebeb nexweşiyê üzrekî wî hebe di va her du haleta da dikare temîmê bigire. Ev şertê ewil bû. Îja vir da sêda hinek tişta dibêje. Dibê tu bizan ji kesê rêwî re çar halet hene. Ji bo însanê rêwî be çar heb halet û weziyet hene. Ka çi ne? Haletê ewil کو یقین بکه آف تونه لی ناگره. بله وقتا انسان کی به صداست قناعت آنی کو آف تونه یه وی وقتی اول آبه ناگره لورا گر بی فایده یه. دوی حالتی دا گر بی فایده یه وی تیمون بگره. کسی نه رویجی وسایه. بله کسی رویجی وسایه ای نه رویجی وسایه. وقتا چوجی کی اوزانی بو دوی جی دا جی آف تونه یه نکار خو بگینه آوه نابینه وی وقتی دوی gerek ba gerra avê namîne ew ê wê wextê teyemûn bigire. Haletê dudiya ku texmîn dike av heye wê lê bigere. Dema ku texmîn kir ku av vir heye lazim e ku lê bigere ewil li warê xwe û barê xwe berê derdora xwe binêre û nav barê xwe binêre paşên wê daxwaziyê bike ji hevalên karwanê xwe. Belê berê dora xwe mêze dike û barê xwe dinêre ka av heye tune ye pişra jî ew ê ji hevalên karwanê xwe daxwazî bike û ji wana bixwaze. Ne yek bi yek belkî wê gazî bike bêje av bi kêra heye kî difiroşe. Belê yanî ne lazim e ku her cem yek bi yekê wana belkî ew ê gazî bike û bêje ka gelê hevalan gelê biraan cem kê av heye ya jî kî avê difiroşe. Bi vî awayî ew ê gazî bike paşê eger tune be wê çar teref binhêre. Dema ku av cem hevalên karwan jî nedî wê wextê ew ê çar teref binhêre li ki derê zen bike wê here. Belê zena wî çêbû ku cîkî av heye ew ê di wî alî de here bi şertê ku ne dûrtir bi ji heddul gawth yanî ji heddê hewarê heddê ku hewar bike wê hevalê wî herin hewara wî digel ku meşgûlin bi şuxlên xwe û peyvên xwe. Niha heddul gawth yek mesafekî yek dûrbûnkî wisa ye ku eger her wira bi tev meşgûlbûna hevala bi tev gotin û peyvê wana bi tev kar û îşê wana wexta gazî û hewar kir û dengê wî jî hat hevalê wî wê wextê ji vê dûrbûnê re tê gotin heddul gawth yanî heddê hewarê. Ev heddê hewarê ye yanî mesafekî wisa ye ku dema ku gazî û hewar li hevalê xwe bike ew ê hevalê wî dengê wî bibihîsin û herin alîkariya wî eger av di mesafekî wisa da be di dûrbûnkî wisa da be wê wextê li ser vîya ferz lazim e ku her bigere avê. Lewra ku tiştekî bibe ew ê gazî û hewar hevalê xwe bike û ew ê hevalê wî jî herin alîkariya wî. Sêda got gerek ji vê mesafê dûrtir nebe û hem bi şertê ku emîn bi li ser nefsa xwe mal û pertalê xwe wê zirar li wan çê nebe. Dîsa ev kesa lazim e ku emîn be. Yarî emîn be bêje eger ez herim bigerim avê ew ê tiştekî xirab ney serê me û malê me û pertalê me wê wextê lazim e her bigere avê. Eger peyda nekir wê teyemûn bigire. Di vê haletê da av peyda neke ew ê teyemûn bigire. Belê dema ku di vê dûrbûna ku ne zêde bû qasî heddul gawth bû çû geriya avê û av peyda nekir wê demê ew ê teyemûn bigire. Lê ku peydeke wê destmêj bigire belê sêda dibe eger çû geriya avê û av dest xist ew ê destmêj bigire gerçi zanibe heta destmêjê biqedîne wê wexta li mêjê derbas bibe. Yani dixwaze bira bizanibe ku heta destmêjê bigire ew ê wexta li mêjê derbas bibe. Vîya bizanibe jî sêda dibe dîsa jî ji ber ku av destê wî ketiye ew ê destmêj bigire bi vî awayî nimêja xwe bike.
Belê hevalên azîz. Niha sêda got ji bo rêwiya çar halet hene. İşte du halet got ewil da got ji sedî sed qenaeta wî heye ku derdora wî av tuneye wê wextê ew ê teyemûn bigire. Haleta dudiya jî texmîn kir ku got dibi ku av hebe wê wextê ew ê bigere avê. İşte em hatin haleta sisiya jî dibe ku zanibe av heye. İja jî ji sedî sed dizane av heye li cîkî ku rêwî digihîjine. Yani cîkî ku rêwî jî dikare xwe bigihînê li wira av heye ji bo çi rêwî digihîjine? Ji bo hevdana êzinga û çinîna giya. Yani ew cihê ku rêwî dikarin xwe bigihînê ji bo hevdana êzinga ya jî ji bo çinîna giya dikarin xwe bigihînin wira, ev kesa jî ku bizanibe av li wî cihê heye wacib e ku her wira ji bo teleba avê. Ew ê her wira ji bo teleba avê. Eger ji nefsa xwe û malê xwe emîn be û zanibe ku ji hevala bi paş nakeve, gerçi bi paşketinek bê zirar be. Belê eger ev kesa emîn be, dîsa emîn e ji xwe û malê xwe û dibe ez ê ji hevalê xwe jî dûr ve nekevim, paş ra nemînim, wê wextê lazim e ku her wira avê bigere, dibe gerçi paşketinek bê zirar be. Yani dibe ew paşketinek ku bê zirar. Yani wisa tiştekî müddetekî hindik, müddetekî kurt şûn ve bimîne ev zirar nadî. û wexta qenaeta wî hebe ew ê pir zêde paş ra nemîne, wê wextê lazim e ku her avê bigere. Ji wî cihê re tê gotin heddul qurb. Ji heddul gawth wirde ye. Niha heddul gawth hebû. Ji xwe divê ev heddul qurb ji heddul gawth wirde ye. Ji wî dûrtir e ji wî wêdatir e. Ji ber ku me got heddul gawth çi bû? Me got ew cihê ku wexta gazî û hewar bike ew ê dengî wî were hevalê wî. Di cîkî ahwa da texmîn bike ku av hebe, lazim e ku her wira bigere avê. İja heddul qurb ji vê heddul gawth wêdatir henkî dinê dûr e, îja texmîn nine, îja kesîn qenaeta wî heye. İja ji sedî sed dizane ku av di wir de heye, lazim e ku pêwîst e ku her bigere avê, lê gerek emîn bi ji xwe û malê xwe, yani tiştekî nebaş ney serê wî û malê wî, û dîsa zanibe ku ji hevalan jî baş nakeve, wê wextê me got lazim e ku her heddul qurb ta bigere avê, ji ber ku qenaeta wî sedî sed heye, dizane ku av di wir de heye. Ev heddul qurb ji heddul gawth wirde ye. Ji vê heddul gawth ji vê mesafê dûrtir e yani. Mesafa wî li dor 2 kilometre û 580 metre ye. Belê em dikarin bêjin 2 kilometre û nîv. Yani ev mesafa heddul qurb qasî 2 kilometre û nîv dûr e. Hem gerek zanibe ku wê li mêja wî ji wextê dernekeve. û eger zanibe ku nimêja wî jî derbas nabe, yani dema ku her va ciya qasî 2 kilometre û nîv dûr bikeve bigere avê, nimêj wext jê der nakeve, nimêja wî derbas nabe û ew jî dizane di vî cihê da av heye bire her bigere avê. Eger van şertan ne li cih bin, wê teyemûn bigire. Lê ev şertana ne li cih bin. Mesela mêriv bibêje ez dema ku herim vê cihê bigerim avê, ew ê wexta nimêjê derbas be. Wexta ku qenaeta wî ahwa çê bibe. Ya jî bibe ez herim wira ew ê tiştekî nebaş were serê me, ya jî tiştekî were serê mal û mülkê me, ya jî ez ji hevalê xwe dûr bikevim, ez negihêjim wana, dema ku bi vî awayî tiştekî çê bibe, wê wextê ew daha nar nagere avê, wê teyemûn bigire. Ev jî haletê sisiya bû. Niha haletê çara jî ku av ji vî qasî dûrtir be ku tê gotin heddul bu'd. Telep nake. Belê sêda dibêje îja di haletê çara da jî av ji vana pir pir dûrtir e. Yani hema ji 2 kilometre û nîva jî dûrtir e. Niha heddul gaws hinekî dinê kêm bû wekî vira. Heddul qurb jî me got 2 kilometre û nîv dûrtir e. Îja dibê şertê çara da jî av ji vê mesafê ji vê qasî dûrtir be ku tê gotin heddul bu'd. Vira de tê gotinê heddul bu'd, wê wextê telep nake, wê wextê nar nagere avê, wê teyemûn bigire. Çünkü ev 3-4 kilometre tê gotinê yani dûr e û meriv daha nar nagere avê, wê wextê telep nake dibe, wê teyemûn bigire. Wiha renge ku av hazir be, lê gihîştina wî nemimkün be. Dîsa hukm bi vî awayî eger av hazir be û gihîştina wê nemimkün be. Yani av heye
مرو نکار خو بگین آوی وکی چه بوکو دبیره دا به او ریوی لسر جویابن بله آف دبیره دایه او ریویج لسر توف بونه آلت درانینا آوی یک به او دناف دستی وان دا به نها حالت کی وسه هبه ام بیژن آف هیه بیره کی هیه آف دبیره دایه او پر و پر ریوی لسر جویابن او آلت درخستنا آویجی یک به او افجی دناف دستی وانا دا به یعنی امکانا کو دورا آوی ورته توش آوی جورا در بخ دسمیش بگره او بگی هجن نمیجه تو نبی یعنی بوی آوا کی زور و زحمت بگی هجتنا آوی دوی وقتی دا دیسا اوی اف کسا تیمون بگره اونو میجاخو بکه گلی هوالان سیدا ورد تشتکی دو گوتی شرط کرینا آوی و درستیا تیمون میجی کسی نخواشره یعنی ام بیجن کسی کو آولو جمعی تو نیه لی جمع هوالی وی هنه یا جی در دورا وی آفتی فروتنه که بکیجا شرط و شورتا اوی آوی بکره او یک شی مروی کو نخواش چاوا تیمم جبوی وی درسته به سیدا بحثا وانان کریه گوتیه مسئله اگر آوا کرینه هبه واجبه بگره بله سیدا دبی وقتا کو آوا کرینه هبه اوی پری خو بده بکره اگر پری وی زیده مصرف ره هبن اگر پری وی زیده مصرف هبن یعنی قاسی کو آوی بکره وقاس پری وی هبه زیده تری مصرف وی هبه وی وقتی اوی آوی بکره اگر نه اگر پری وی وساتونه به واجب داخوازی آوی و یا دین کرن آوی وی وقتی اوی یا آوی جی بخوازه بی آوی بدمه یعنی بی پره و یا جی بی بدینی بدمه بوی آوی دکه جخو مرک آوا خدایی دایه نه دایه اوی دینی بخوازه دینی جی وقتا نه دی وقتی تیمون بکی یعنی اما کسی نخواش شرط درستیه تیموم جیره اوه کو بترسه شغلاندن آوی یعنی کسی نخواش چو وقتی دکاره تیموم بگره دما کو شغلاندن آوی بترسه وی نخواشی آوی گرام ببه یعنی اوی ببه از وقت آوی بشخورینم اوی نخواشی هم گرام ببه و یا درنگ راحت ببه یا جی خوشبون آوی درنگ بکوه و یا ایش آوی زیده ببه یا جی بی از وقت آوی بشخورینم اوی هیشا نخواشی هم زیده ببه و یا وی عازا کی خراب به و یا به اعضا کی خراب به و یا عیبک فقور لاعضا کی در و چه به و یا جی اف کسا بترس به دما کو از آوی بشخورینم د بدن خدا او عیبک فقور یعنی عیبک کو درد بخوی او مراجی په بهشه مرا جم انسان په محجوب به او عیبک وسا مثلا دریه مدا چه به وقت کو ترسه کی وسا هبه وک رشایک قبیح سیدا گوتی وک رشایک قبیح لیکو زانب وان تشتان و چه ببن بندکایی تیمم ندرسته بله دوی حالت دا و آوی نشغلینه او نخواشا و او تیمم بگره سیدا دبی لیکو زانب وان تشتان و چه ببن بندکایی تیمم ندرسته اما کو زانب او معذرتانا پر چه نابن وسا هندک بچکی چه دبه دوی و وقتی تیمم ندرسته او آوی بشغلینه بله ایجا سیدا دبی تیمم جبو سرمایی یعنی چو وقتی جبو کو سرما هبه انسان دکاره تیمم بگره مسئله تیمم جبوی سرمای ancak درسته کو نکاره به آوی گرم بکه دما کو نکاره به آوی گرم بکه وی وقتی دکاره تیمم بگره و یا کو اعضای وی بقرسن ایدی گرم کرنا وان فایده ناکه یا جی کو دما کو به آوی دسمیش بگره اوی اعضای وی بقرسن او گرم بکه جی ایدی فایده ناکه yani zede sar be o dva halet u vaziyeta da dîsa ew dikare teyamûn bike. Weya bitirse ku azakî wî xerab be ya jî bê ev ava pir sar e ew wexta yanî bişixulînim ew ê azakî me xerab be bi vî awayî bitirse weya bitirse ji eyba fahîşe ya jî ji eybekî gir û zêde bitirse bibêje ez dema vê ava sar pê destmêj bigirim ya jî pê xusl bikim ew ê eybekî zêde mezin û gir di bedena me da çê bibe di wesê me da çê bibe bi vî awayî tirsa wî hebe ji va hemî bûyina wê wextê ew ê teyemûn bike yan na nedurist e ema ev tirsana tune nebe yanî av hindik sar be û tirsekî wisa zêde jî ji bo nexweşî û ji bo bedena wî û ji bo eyba tune nebe wê wextê teyemûn durust nine ew ê destmêj bigire ya jî ew ê bi avê xwe bişo. Belê şertê teyemûmê ê dudiya ê ewil me got rêwîtî ya jî nexweşî hebe bi vî awayî
او معذوره او تیمم بگره. ای دو دیا جی دبی دخول وقت الصلاة و کتنا وقت لمیجی وک هر 5 وقت لمیجین فرس. مثلا 5 وقت لمیجی فرس او وقت وان کتبی. هم وقت صلاة الضحى و اوابینا و لمیج عیدی. دیسا مثلا امبیجن وقت صلاة الضحى بکبیه. یا جی وقتا نمیج اوابین یا جی وقتا نمیج عیدی بکبیه اوه وقتی دکار تیمم بگره. تیمم بریه وقتی ندرسته. سیدا گوتی بریا کو وقت بکویه هینا وقت نکتی تیمم ندرسه لازم کو تمام افنا وقت نمیجی یعنی او 5 وقت نمیجی این فرض و دیسا صلاة الضحى صلاة الاوابین و نمیجی عیدی وقت وان بکویه و وقتی تیمم تیگرتنی. شرط سسیا و طلب الماء داخوازی آوه بوکو لی بگره جبو کو پیدا که یعنی جبر کو آوه پیدا بکه آوه ببینه لازم کو بگره آوه چوا کو بهوری چوا کو ما پیش تاجی گو مگو وقتا کو ریوی به لازم کو بگره آوه. شرط چارا و تعذر استعماله او به امکانیه شغلاندنا آوه امکانا شغلاندنا آوه تو نبه بوه کو جنخوشی نکاره مرو نخوشه نکاره آوه بشغلینه و یا نکاره بگی جترسا جناورا یا جی آو هیه جترسا جناورا نکار بگه آوه و یا کلش انبیجن هایدوت و اشقیا و دزا مثلا دز و اشقیا و هایدوت هبن جوانا بترسه نکار خو بگین آوه و یا جی گرمولا ریویا یا جی جبر گرمولا ریویا نه براستی اف بی و سیدا جبو مپر غریب تی از باش نزانم سیدا ور قصدا چکری یعنی گرمولا ریویا قصدا سیدا چیه اما تخمین دکم یعنی از تخمین دکم از زن دکم کو اف جی ادبیجم جی قلبلغا وانا جی ازدحام ریویا دیسان نکار بخو بگین آوه اف جی معذرت تی حسباندنه و شرط پینجا ای تیمومه و اعوازه یعنی تنبون آوه چو تنبون حسی جی خود تنبون حسی یعنی تنبون ایک حقیقی وندزانن مثلا وکی کو بیر تنه ام بین جمعی تو آف تنه اف تنبون ایک حسیه و یا جی چه شرعی چوا بوکو هيا لجبو تیبونه نها جم وانا آف هيا اف آوا جبو تیبونا وانا به ویارا جیتی گوتنی تنبونه کی شرعی یعنی دیسا تنبون ده حسبه او دکارن تیمون بگرن. ایجا اعواز تدیم ما وقت ترکی ما درس بحث کرد ما وردش گو دو معنی وی کلمه هی دوی اعواز سیدا گو تنبونه آوه اما دوی اعواز بمعنى احتیاج هاتیه بوی معنی جی هاتیه یعنی اعوازه بعد الطلبي بشتي جرى آوه محتاجي با آوه به بمعنى احتياج هاتيه خطيب ده اقناعي ده وسا تفسير كريه خطيب ده فرتوكا اقناعي ده وسا قوتيه واعوازه يعني احتياجي اوي ببال آوه به بل احتياجي اوي كسي بال آوه هبه مثلا من جبوي تيبونه جبو تشتكي وسا هبه دي ساجي دكاره تيمون بگره و آوه نشغلينه بعد الطلبي بشتي طلب کرنه جبو تيبونه بري پشتی کو طلب کر جبو تیبونا وی ام بین آو هی جی جبو تیبون احتیاجی با آوه هبه دیسا وی وقتی دکاره تیمون بگره. ایجا سیدا ورده دبیجه دبی تو بزان سبب سسیه و چارا هر دو داخلن ده سبب اول ده سسیه و چارا داخل سبب اولن سبب تیموم ده حقت ده سسینه نکاربونا شغلاندنا آوه یعنی یک نکارب آوه بشغلینه کتنا وقتا لمیجه و وقتا نمیجه کتبه و آخا طاهر کروخ و آخا کی طاهر هبه چاوا کو بجیرمی دحاشیه اقناعی ده گوتیه نها سیدا دبی چاوا کو وی ذاتی دحاشیه اقناعی ده گوتیه گوتی شرط تیممی ده حقیقت ده سسینه یعنی نکو پینجن وکی کو مصنف جور دا گو نوک مصنف پینجن یک کو نکر با آوه بشغلینه یعنی آف تونه یا جی هی نکر بشغلینه ای دو دیا وقتا لمیجه کتی ای سوسیه جی آخه کی طاهر هبه دبی بس evna kafiye çava ko beceyremi de haşiye iqnai da gotiye ica me go vra musannif go penc ica dibê musannif ko gotiye pencin musamaha kiriye yani musannif henekî virda firetî çêkiriye musannif henekî rahatî çêkirî ji ber wê yekê yani hinkî rahat hereket kirî ji ber wê yekê gotî pencin ne wisa bi dibê di heqîqetê da سیدا جو وسا دبیجه بجیرمی جو وسا گوتی ده حقیقت دا نه پنج سسینه جا مصنف وردا هنکی فراتی کریه هنکی راحت مشیای بوی آوای گوتی پنج یعنی ده حقیقت دا نه پنج سینه دبی ایجا دبی دیسا و تراب الطاهر
o axa paqij yani paqij kirok ku ne hatibe şoğlandın. Bu ku car ki teyemmüm pe ne hatibe girtin. Beli. Yani peş da pe teyemmüm ne hatibe girtini axa ki wisa paqij hebe ev jî lazım ji bo teyemmümê bi şertê ku sade be. Çawa sade be tişkî tevlê nebûbe. Sêda dibe tişlê nebûbe. Yani gere ev axa ki sade be lehu gubarın jêra toz hebe. Yani toza wî hebe ku bi ser çav û desta wa bizelixe. Yani tozekî ku wexta te li rûyê xwe da ya jî te li piyê xwe da pê wa bizelixe axa hêwî ne durust e. Yani axa binem, axa em bêjin şil ne durust e dibêje. Gerek axa ki zaha û sade be ve in xaletehu cisun. Eger ces va ces alçî û zanin veya kilsî kirêje tevlê bûbe eger evna tevlê bibe caiz nine. Ces sêda dibe ev ces çi ye? Dedî me got va alçî ye dibe ces tişkî wek kilsê ye wek kirêce ye pê dîwara lê dikin û diseyînînin. Belê. Yani li dîwara didin û pê vana dîwara sewax dike ji viyara tê gotinê ces em jî dikarin ji viyara bibêjin alçî ku alçî û kirêç ces û kils wexta bikevin nav vê axê ew remlûn yan jî sêlika hûr sêlik jî qûm e ku bi azayê ve dizelixe ev qûma ku bi azayê însan ve dizelixe ev jî bikevin nav vê axê tevlê bûbe lem yecûz ne durust e. Wê wextê durust nine ku mera teyemmümê bibe axê bike gerçi hindik tevlê bûbe. Yani hindik ji bi dîsa wisayê pê nagirtinê. Lewra nahêle ku toz bigihîje azayan. Lewra ku dixwaze ev alçî, dixwaze ev kirêj, dixwaze ev qûm wexta bikeve nav vê axê nahêle bigihêje azayan ji ber wê yekî ev caiz nine. Ema sêlika gir ew ne mane divê sêlika gir yani ew qûma ku wisa gir bikeve nav axê û xweliyê zirarê nadiye. Ku tev li axê be durust e. Çawa ku durust e teyemmüm bi sêlika pir hûr ku toza wê heye. Belê çawa ku dîsa sêlika pir hûr yani qûmekî pir hûr bikeve nav axê ev zirarê nadiye caiz e. Dîsa qûma pir gir bi jî zerarê nadiye. Lewra ji erdê ye. Sêda dibe ji ber ku ev ji erdê ye zerarê nadiye. Yani çi wextê zerarê didiye sêlika ku hûr be û nehêle toz bigê azayê însana wê wextê ev sêlika wê wextê ev ces wê wextê ev kils bikevin nav axê pê wê axê teyemmüm naygirtinê û di xaricê wî da qûma gir be ya jî qûma pir hûra wek toz be di wî da zerar tune ye dibêje. Heta dersekî dinê bi xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê da em ê dersekî di da ferzê teyemmê bixwînin înşallah.